kuko jewe akabare twajagamwo tukasoza tutagwanye numvaga tutagize kandi nagaza nama nshaka uburyo bwose abantu gusa turwane kubitane gusa nangaga umuntu ndusha ubusinzi iyo nabonaga umuntu yasinze gutya ariko narabyangaga naravugaga ngo nigute njewe ntagize hari rimwe nigeze kuza mvuga ngo bazabanyita ruganywa nkanywa inzoga za zindi nkanywa nyine muzi ko bagaza basambana tuhagararanye gutya jewe mpagaza aho ngaka bareba ico nico kintu ndigeze nkoza habe no mu pagani iyo ugize amahirwe make ugashaka umugore gito uba wagiye umugore azama kubangata akama gushiraha akama kubwira ngo wewe ntukazuguma kuvuga ibintu wewe uko wewe nawe uriho azama kugira gutya gusa akama kugira uriho ese ukuzumera gute nkagutazi gusa ako kera hari ibintu byiza muzi ko nashatse abana nabyaye mpageze nko kuri batatu twese twari mwacu hari wagira ikibazo umugore ari mwase bukwe na nyirabukwe ari bo bamugabura twese ari bo tugaburira utekereza kugira ushaka intambara zikomeye za zindi z'amabuye uzokizwe cyane nushaka kubaho neza utuze uzuryama nta mishugi nta makonyange uzokizwe uzuba mu rusengero ujindige sirimba cyane nugara hano hanze utangire gukora utuntu ukora utuntu hano hanze ugenda utereta umuhanda wose aho nta kibazo ufitanye n'abantu asinze yama ryama ku musozi kandi yama ryama ku musozi yambaye ubusa niwaga wazanye ibibazo kandi yamagira gutya aryama ku musozi yambaye ubusa 3:29 Abagalatiya Abagalatiya ibice 3:29 nawe habonye wasome ko mutinze kubabona Abagalatiya 3:19 29 sorry 29 ubwo muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu mwumve namwe muri n'abaragwa ubwo muri abakristo byasezeranijwe tujyanirane ubwo muri abakristo muri urubyaro rwa Ibrahim twumvikane amen nke twumvikane isi Bibiliya iri sisezerano rusha ubwo muri abakristo muri abande muri urubyaro rwa Aburahamu muri n'abaragwa nkuko byasezeranijwe amen none ibyo bintu twobihuza gute byombi ubwo muri abakristo muri urubyaro rwa Ibrahim kuko hari abantu benshi batari mu gushaka guhesha agaciro isezerano rya kera none ni gute Ibrahim ahuye na Yesu kandi iri ni isezerano risha ubwo muri abande ubwo muri abakristo muri urubyaro rwande rwa Aburahamu umuntu ufite Bibiliya siko byanditse okay mureke tugende ngiye kubabwira Imana tuza dusenga iyo ariyo Imana dutaramiye ngiye kubabwira iyo ariyo Imana dukorera Imana dusenga haleluya ni Imana ya Ibrahim niyo Mana izisengwa niyo Mana twebwe twizera kandi twemera duhe Imana icubahiro haleluya Pawulo nawe yabivuzeho ubwo muri urubyaro rwa ubwo muri abakristo muri urubyaro rwa Ibrahim uko Imana amaze kubyina hano ni ya Ibrahim kandi gano umuntu umwe kwisi ni Imana ya Ibrahim yo Mana ya Ibrahim rero niyo ngiye kubabwira Imana niyo Mana dusenga twebwe dusenga Imana ya Ibrahim
dufite ifyeri ikomeye cyane ko turabo mu rubyaro rwa Ibrahimu. Haleluya. Kuba mu rubyaro rwa Ibrahimu ni ibintu bitoroshe, ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bifite agaciro, ni ibintu bifite ishema. Uwo shaka yokomeza umutima agakomezera mu bintu by'Imana, kuko dukomoka kuri, kuko umuntu utazi yakomoka, umuntu utazi CV yiwe, umuntu utazi destination ye, ntashobora kumenya niyo ari kwaje. Nico kibazo kinabaho na confusion mu bantu. Abantu ntibazi iyo bakomoka. Iyo utazi yukomoka ntubuzi niyo uzaje. Dufite iyo dukomoka, dufite niyo turiko tuja. Dukomoka muri sokuruza Ibrahim. Amen. Ariko twabihawe ku bwa Yesu Kristo, kuko ntitwari dufite agaciro ko kubibona. Na Bibiliya irabivuga ngo mwari kure y'Imana rurema, ngo nta byiringiro mwari mufite byo kuzabaho, ngo mwari kure y'Ubwisiraheli, ngo ariko mwigijwe hafi n'amaraso yande ya Kristo. Tubona kwinjira mu rubyaro rwande rwa Abrahamu. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Tugize iminsi tutabonana, bamwe twakubitanye hano hanze ariko no mu bindi bitaramo, ariko ndabiyegereje. Ngiye kuvuga umwanya mutoya, hanyuma twama tuja mu nanga. Uyu muhungu kera garafashije. Iyo umuntu akoze kumurya numva kera unkozeho. Kera namye numva ntakoze, kandi kujyana kubwiye gutya ajye ukamuhareka tukazahageza ejo. Ntusure guhindura ngo ushaka ubundi bumenyi. Kurya kera ni Imana bitanze mu gitaramo. Nzanama nkunda ngo dutaramira ahantu hamwe, ahantu haye witsa gutya kuri itsanyirwa kubita nko mu gatuza. Ntamye numva ko bigenze neza. Imana himbazwe kuko dutaramye. Nimwinjire mu gitaramo. Munezerwe mwishime kuko Yesu ibyo yakoze birakomeye. Umuntu watwinjije mu rubyaro rwa Ibrahimu asifiwe. 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 Niyegereje mwene data umaze kutubwiriza. Sinari nzi kuri ino. Ariko ni inshuti yaje kandi ni umugabo. Twarabanye mu gitaramo cyane. Kandi ni umunyagitaramo kuva kera kiri muto kugeza n'uyu munsi. Aracari gitaramo. Kiracafatitse cyose, kiracari kizima. Imana ikugire neza. Duherukanye mu Bugande mu gitaramo. Ni byiza rero turaza gusuzanya mu kanya. Haleluya. Naherutse muza mutaramira hepfo hariya, bisa naho ndagira ngo byageze nk'ikibazo, biza guhinduka hano. Ndabona ikanisa rino naherutse ribamwe nk'amabuye, none ndabona ibintu ko biragenda biguma kuba byiza, ko ndabona ikanisa rimeze neza, risa neza, n'inyuma naharebye mbona harasakaye neza. Tuzoruha dutera imbere byanze bikunze. Imana ishimwe kubwibi nacu. N'abashumba b'itorero Imana bamugisha. Ndagira ngo umushumba aririye. Rero Imana ibagire neza. Twakiriye naherutse muri abakristo bo hasi, none mwabaye ba president. Ariko nanje nagazana mbibona. Hari umunsi umwe twataramanye hano muri Grace mu kabiri, kandi nako kantu ndagafite hano kuri telefone. Namavuga ati uyu mwana aho rije kubera azogira. Ejo bundi urandamutsa hano mu giterane, wamumbwira ngo twifuje kugutumira. Kura wewe biti. Akazatinya nyine kukumbwira ko ari president, ariko menya kera ko byagize. Imana ishimwe ku bwa promotion. Imana yaguhaye. Ayo mavuta uzova huje n'ahandi, uzamuke no mu bindi. Ndagira ngo president mukuru ntawuhari ka patro. Bambwiye ko ari we mwasuye gutora. Patron inshuti yaje, kandi ni umuyumbe ukomeye mwiza, munyamasengesho utajenjetse. Ni inshuti yaje. N'abandi mwese muri inshuti zawe murabizi. Ndagira Imana ibahumugisha. Hanyuma rero Imana murebe namwe Imana uko Imana, hari umuntu wari wayibona? Nta muntu urabona Imana. Imana irakomeye, iteye ubwoba. Mwebwe ntimuza mutangazwa n'ukuntu bamusenga Imana. Kuko turasenga Imana. Buriya gusenga Imana na agaciro kamwe katabaho. Noneho Imana yigeze kwiyereka umuntu, iranamukundwa akazimugira umuntu wo hejuru cyane. Irangije umuntu aba ari uhebukira Imana. Umuntu Imana niyo yamushatse,
ngo Imana iravuga ngo umuntu ngiye kumurema amere gutya ase gutya akorwe gutya ndetse kugeza aho yamuhumeke mwuka mazuru ngo umuntu agira ubugingo buzima. Umuntu Imana iramwiratana, Imana usarire igeze aho ngaho Imana imwegurira byose, imuha n'ubutwari, iramubwira ngo nguhaye ubutwari utegeka ibintu byose bibaho, wewe niwe ngize umuyobozi w'ibintu byose. Umuntu neza ageririye mu kirere ngo amara umuntu Satani bayamubogera mushuka imukoresha icaha. Umuntu Imana irababara igeza naho ivuga ngo ngiye kwica umuntu mukureho wese, nshaka ikindi kintu ushobora kurema kugira ngo bazabane n'Imana. Nyuma rero imbabazi ziraza z'Imana, Imana itugirira imbabazi. Nico gihe yumvise izo mbabazi z'Imana zitwa indahiro, n'Imana irarahira avuga ngo nongeye gukunda umuntu. Kandi urwo rukundo yadukunze rwa kabiri rura ruturwa mbere, kuko urwa mbere Satani yaraje arusenya, urwa kabiri rwo Imana iruzanya iravuga ngo nta kintu kizosura kurusenya, habe nubwo hazobikina Satani nubwo azohaguruka n'amahembe tazongera kurusenya. Uwo n'umwana wiwe yatanze, n'Imana yamutanze mu maboko y'iki ndiyamutanze ejo bundi ku musaraba, yamutanze kera. Ngo Imana rero ibigira isezerano, iravuga ngo iri sezerano nshizeho, duhimana iri sezerano nshizeho nzarikorana n'umuntu uzizera. Umuntu uzizera niwe nzakorana nawe. Imana rero haba akazi rero ko kugenda ishakisha umuntu ufite umutima wizera. Ngo Imana rero yakubita kuri aba ngo igazaho none higiye kimwe iravuga usarire yakubise irya mbere gutya ngo abantu ba mbere bavutse mbere ku isi babjawe n'umugabo n'umugabo si Kayini na Abeli, ngo bakubita bombi gutya yamisanga igitangaza kirabaye. Ngo ikubita kuri Abeli, Abeli arizera ariko yizera umwanya mutoya. Imana iravuga ngo sikundagira gute noneho kugeza ubwo muri ico kinyejana abantu baraba benshi kugeza igihe Imana yavuze bakora noneho ibyaha biteye ubwoba. Imana iravuga ngo reka mbarimbure bose baveho. Ngo Imana ngije kureba isanga hari umugabo umwe gusa witwa Nowa, isezerano nawe isezerano. Duhe Imana cyubahiro, ahimbazwe Yesu. Isezerano no isezerano iravuga ngo uyu mugabo mundanye umutima w'umweru, reka musezeranye isezerano ndebe ko azisohoza kugira ngo nzageze kuco nshaka kuzageraho nzane Yesu, kuko Yesu ngomba kumunyuza mu muntu, kuko Imana kuko Imana hari ico yavuze muri Edeni irimi ivuma inzoka irimi icira urubanza n'umuntu umugore n'umugabo. Yaravuze ngo urubyaro ruzakomoka muri uyu mugore ngo nigo ruzakumena umutwe, ruzamena Satani ki urubyaro ruzakomoka muri nda. Niryo sezerano Imana yashakaga kugira ngo irisohose. Ese turi kumwe? Abantu bazabagira intege nke zo kutumva Bibiliya, zo kutumva Bibiliya. Kandi Bibiliya ntushobora kuyumva utayumviye iriya Bibiliya, ntushobora kuyumva utayumviye muri Edeni. Hari abantu bazamafata gusa bakamafata isezerano risha bakamasomeza tiwo kumva Bibiliya. Muraho neza? Bibiliya ikomoka iriya, dore ikomoka n'iriya. Amasezerano yose nayo turimo yose akomoka muri Edeni. Za muri Imana cyubahiro. None wawa nuko la eblaska Nowa ni wowe mbonye niwo ugomba kubaka inguge, imuhikiza minisho kubaka inguge kugira ngo yizerega amazi Imana irishima. Nowa aravuga ngo ndabikora, kandi ubwo ntibavuganaga n'imbona nkubone ahubwo ni mwijwi. Noneho Imana avuga ati uyu mugabo ubwo afite umutima w'umweru reka mbimukorere. Nowa arizera. Bibiliya iravuga ngo Nowa ngo yizeye Imana imyaka 120 yubaka inguge, ariko yahuye n'intambara nyinshi. Ariko usere ngo arangize kubaka inguge niho yaferingiye, araferinga ariko abayujuje ico Imana yamubwiye, ariko ntiyasoza isezerano nk'ico Imana yashakaga. Amen. Arasinda. Uziko Nowa yarangije umwuzure urangiye, Nowa arasinda. Nowa ngo asinde yarangije kubaka inguge. Noneho inguga yubaka imyaka 120 ngo amare umwuzure umare kurangira. Murabizi ibintu byose byapfiriye ku isi, ari abantu ari ibintu ari iki. Murabona ko ku isi hari ifumbire nyinshi, yamavuga ngo reka mpinguruza bibu, yamahinguruza bibu ngo aruhinge ntirwaraye mu kuzimu, rwamye rugira rutya kubera ifumbire. Rwamarugira gutya rwamarwera vuba, kandi rukaza rwamarwera rwamarugera iriya. Nowa ngo amare yamavuga ati nimungirire mwe akayoga muri urwo ruzabibu rumaze kwera, bamukubitemo akayoga ngakanywe yamagira buri. Ubusinzi buzabwica gahunda, nibwo buzabwica isezerano. Uko Imana nabaye muvuga butumwa gakera, ariko ubusinzi se bwonyemerera. Nibwo bwa mbere buzabwica gahunda. Ubusinzi inzoga n'igitangaza. Nufite amasezerano ejo bundi mukecuru yarabimbwiye, arambwira ngo jewe nakubyaye nkwita izina, ariko ngo marega ndanywa, ngo mare kuvuka ndanywa.
bari barabuze nk'umuhungu nyuma aravuga ngo nabyara umuhungu ngo azomwita runaka ngo mare kuvuka satani nayo yamivuga tuyo nzomujana mu mudege namangira ntyo nje wamwoye ntangoye nkiri umuhungu muto yagahungu gato kuko mu mikenke twebwe selza nta kibazo cy'inzoga twaranywaga mu mukutano muziko mukutano twagaza pokero akabindi kumera alolo wakanisa lamienge ano twaza tumumera twaherega mu mumera kandi yinko mu mumera gutya uza wa unkona primus ejo kuko anakandi kose kari mu musemburo amayeri yose inzoga ndayasi twamadukuraga twatunywa inzoga kandi gatuzi ki wacu serezaga nta kibazo cy'inzoga ariko tukabura se pressure nagaza mva mwiposho nkanyura abahazi wenda nkanyura njewe gazuva mwiposho taha mu mikenke nkanyura mu marundi mu makayina akabari yo nyura kuja kumumera nkabona gutaha nka saa 8 insubira mu mikenke uko nyine paru uko nyine nikona twabaye muri ambiance yayindiga ariko ga ibuzima bwari bukiri bwiza ibintu byari bikirishasha umugore nyine abamwacu ako kera hari ibintu byiza muzi ko nashatse abana nabyaye mpageze nko kuri batatu twese twari mwacu hari wagira ikibazo umugore ari mwase bukwe na nyirabukwe aribo bamugabura twese aribo tugaburira utekereza kugira iyo si ambiance naho umuhungu ari kwa mashaka kamagenda ni nyine ibihe byarahindutse ako nawe wenza mutegereza ngavuga ati siko no wubatse imyaka 120 tubona buriya ikosa rizarya marimara icimana yakuvuzeho cyose nta imana ntizikorana umuntu isezerano yakoze icaha tibibaho ndeze yamari hagarara ijojo no kubibwiriza cyane singo gusa umuntu agomba kubimenya kuko yikoze icaha icimana yakuvuzeho cyose kandi imana ico yatuvuzeho mwumve mbabwire aya makuru yo muyajane imana ico yakuvuzeho sukuja muri Amerika si ico ngico si imana yakuvuzeho ico imana yatuvuzeho so gutunga amamodoka n'ibindi n'amazu n'ibindi imana ico yatuvuzeho nagakiza ngiye tuvuze ngo nzobaha Kristo iyo ukoze icaha kera mwuka wera zayama akunena kandi mwuka wera ni uzuzana Kristo muri wewe muraho neza Nowa kera abarasinze ngo asinde nuko kera imana irababara Nowa bigenze gute noneho imana irongera kandi ayo na amateka yo mu ishuri imana yongera kandi igira gute ishaka isezerano ariko mu bana bi muzi ko yasinze Nowa umunsi asinda yarasinze umusinzi kandi aza yikontrola yarasinze yamaryama ku musozi kandi yamaryama ku musozi yambaye ubusa niwaga wazanye ibibazo kandi yamagira gutya aryama ku musozi yambaye ubusa noneho ngo amare umuhungu wiwumwe amugeraho yambaye ubusa ngo amugeraho aho kugira ngo kuko kubona ubusa bwaso bw'umuvyeyi wawe n'umuvumo uwo muhungu we ngabone yambaye ubusa ngo amare ntiyaje kugira gute ntiya atinyuka kumureba yambaye ubusa ngo amare aje kubwira bakurubi arababwira ngo muzehe yasinze kandi yambaye ubusa kandi se ntigeze abibona ku mwana yamu ariko yarasindutse amenya ko umuhungu we yamubonye yambaye ubusa bakuru biwe bo ngo bazi bo ntibigeze bamureba ubwamburi ahubwo banyosha n'umwitero ngo bamare bagenda ikinyamugongo gutya ntibamurebe bamugenda ikinyamugongo gutya ngo bamare bamurambikaho umwitero noneho nyine isa amaze gusinduka abona arakenyera noneho arasa ise ngo asinduke abahungu biwe ko ari batatu yamababwira ibizobabaho uwo ngo wamurebye yambaye ubusa yamamubwira ngo wewe uzokorera bakuru bawe uzoba umukozi ayo na amateka maremare sinshaka kubivuga nyine uwo ngo bazavugaho yaherereye mu gice kemwe tureke kukavuga ni nkakini wacu nuko ibyo mu ishuri nyine muza mubyiga gutyo nyine ibyo tubyihorere bitagira nuko bajya abandi babiri abahereza umugisha nabo bafite uduce bagiye bajamo ibyo ntitubivuga noneho timuzi ko ari Hamu na Shemu na Yafete saba bahungu ba Nowa muri abo ngabo nibimana kandi yasuye kureba muri bo
ugomba kugira gute ugomba kuzavuka mu isezerano noneho imyaka iraha ngo baje kwisanga basanga bari ahantu muri Uriya bakarudayo cyangwa se ibabeli Ishinari Babeli ngo bahabe aho hantu baroroka bababesha noneho bagira gute noneho ibo baba bahakanye Imana habe no kuyibona habe no kuyumva ngo bamara umunsi umwe ariko gabavuga ururimi rumwe bose ngo bamara bamavuga ngo reka bubake umunara w'Ibabeli ngo bawubake ngo nimamara bagere ku Mana ariko gabagaza bumva amakuru y'Imana ariko batayizera ariko kubera gasuzuguro nyine batereka twubake tugere ku Mana usaye barubaka baragenda bageriyo Imana no yamivuga ati abantu bazongeraho abantu bwumvikane bafite n'ubushirahamwe ariko bw'agasuzuguro ntabwo ari ubushirahamwe bw'umwuka none mwumva uko commentaire zazivuga ngo uko bariko bubaka ngo bariko bubaka bageza umujinya w'Imana ukagera ngo bageza umujinya w'Imana ukagera uko bariko bazamuka ngo umarugera iriya noneho iriya bageze umujinya w'Imana nawo umaze kurembaremba noneho ngo amara Imana ikora gute iravuga ati reka mbereke ko ndi Imana gusa yabateye mu nk'akantu ninkakantu bene akangaka ninkakadenesi yabatayemo abantu murebwa bwumvikane naho umunara wari ugeze bama indimi zama zitandukana umuntu yasigara abwira undi ngo mpereza umwiko akamamuhereza amazi yamubwira ngo niki gitumye umpa amazi akamubwira ngo aramututse bama kubitana gusa bari hejuru bama kubitana gusa indimi zama zigira niho batabanyitse noneho indimi zose muzamwumva zagize ziviri iyo ngiyo naho ngaho indimi zagize zaza nibibazo noneho rero nyuma rero haleluya haleluya nyuma rero haza kuba rero ahantu hitwa Shinari niho ngo bubaka ingoro bubatse aho gani nyuma kera ngiye kugera kuri batera ise wa Ibrahim turi kumwe none ngo bubaka ingoro ariko iyo ngoro yabo ngo bakayisengerwa mw'ibigirwamana nta Mana yari hari noneho ngo barangize ibo bakagira ubucuruzi bukomeye bw'ibigirwamana amasitati ngo bamare rero ise wa Tera ni muri abo bahungu ba Nowa noneho ngo amare Tera nawe yari umwe mu bacuruzi bakomeye bafite ibigirwamana bacuruza cyane noneho Tera akagira abahungu batatu nawe Tera noneho ngo agasiga abahungu be kwiduka akababwira ngo musigare kuri iri duka musigare mucuruza noneho bakasigara bagacuruza noneho uyu mutoya Ibrahim iwe yasigara kwiduka ngo akibaza mu mutwe buri ushaka kuba umukristo uzuwibaza uzuvuga ngo iki kintu niki buri umuntu utibaza Dawudi umunsi umwe yaribashije aravuga ngo uzantate nijoro ndyamye ngurebe niba hari ikindi nzatekereza niba umutima waje hari ikindi ushobora kuramya burya gukizwa byose nuko umuntu atekereza ni kwa byose biva mu gitege Dawudi nako Ibrahim none ngo akibaza ngo se ni uku izimana nizo data zasenga none ngo afata bya bishushanyo ngo akabikubita hasi ngo akareba akagira ngo giponyoke arebe ko gishobora kumeneka arebe ko gishobora kubabara cagira gutya kandi gakabona se yinjira mu iduka akabisenga ngo izi nizo mana zacu noneho umwana gakibaza noneho agakubita cagicuranyo cyameneka noneho akabona tikitatsi umwana akavuga ati izi si Imana hashobora kuba habindi Imana uko niko byagenze ngo amare rero Imana nashyo itangiye kumutata rero iravuga ngo uyu mwana uhaye wibaza ngo se nta yindi Imana ibaho uyu mwana reka ndebe isezerano namukorera kugira ngo ndebe ko yavukamwo ico nashakiye umuntu ico nashakiye umuntu tugeze kuri Ibrahim rero noneho ngo Ibrahim Imana rero ngo imuzanira test nababwiye ngo turaganira ijambo rivuga ngo Imana dusenga ni Imana ya Ibrahim zamuri Imana isezerano ryawe twakomeje kuribamo twe n'abasogokuruza Angola isezerano ryawe twakomeje kuribamo twe n'abasogokuruza mu gitabo cy'umwami cyanditswe n'amazina Abeli na Enoki Aburahamu na Mose cyanditswe mw'abahanuzi intumwa cumi n'ebyiri n'abohowe rya zina naje wananditsemo Yesu umwana
w'Imana mwana w'Imana naje wananditse Yesu mwana w'Imana naje wananditse abagukunda twese abagukunda abaturiho cyangwa twarapfuye tuzahindurwa duse nawe umukwe aramanga n'amatingwino niba nawe uzumvise hamagara amina amina garagorerezana n'ibicu amaso yose azamubona nanone Yesu mwana w'Imana naje wananditse Yesu mwana w'Imana we wananditsemo ahimbazwe Yesu gitaramo kiratibutse sezerano turirimo natwe ako yemewe nabiri zivuga ari amagarati izivuga murage mabwire ubundi twese hano hanze twese turaba Kristo sivyo le ekosangala kaikando la kete besikefo ariko mwumve mbabwire abakristo bose ndibazoja mu ijuru abitwa ngo nabakristo ndibazoja mu ijuru bose murage mbabwire abantu bazoja mu ijuru gusa ni bamwe abo bibiri ivuga hano magaratiya n'abana bisezerano noneho ariko nkunda Ibrahimu we ngo aribaza ngo nanje umunsi nakijije nahisemo nabitekerejeho ndibaza ndavuga ngo ni gute bigenze fata icyerekezo ndavuga ngo nginde nimeamua mwenyewe kupata ntabindi nta kindi nta kujarajara nta kunyura ha nta kugira gutya ibyo ntibishoboka reka mbabwire kuba umukristo nugufata icyemezo nugufata icyemezo ugafata icyemezo neza iyo udafashe icyemezo hano hanze haba intambara ziteye ubwoba ntushobora gutera umutaka muraho neza yego muraho neza yego rero abantu bazagira ngo none ubukristo ni gisirimba cyangwa se kubwiriza cyangwa se kuba pastor n'ibindi cyangwa kuba apotre kundi apotre abantu kamabona no ntaho bindahuriye ntaho binasa majina aya yote ku mukristo gusa nugira gute nugufata icyemezo nta muntu utari umunyagahayo wokizwa ngo bikunde aho naho ndimuhumvise nawe ndimuhumvisa nta muntu ujenjetse ajyagahayo niki nta muntu ujenjetse woshobora ubukristo ntibibaho ese muraho mube babwire je kubera ko ibyaha byose nabinyuzemo ndasura kandi ndakizwa kandi jewe ubupagani narabukoze ndabunonosora mbwinjiramo nyine neza kandi nkaza nkunda ngo banyite umupagani kuko nakundaga ngo no muri quartier ni wacu hose bavuge ko nije musinzi wa mbere nangaga umuntu ndusha ubusinzi iyo nabonaga umuntu yasinze gutya ariko narajangaga naravuga ngo ni gute jewe ntagize hari rimwe nigeze kuza mvuga ngo bazabanyita ruganywa nkanywa inzoga za zindi kanywa nyine ako naramwoyera je nzotanga ubuhamya kugeza iyo twaramwoyega inzoga turinjira ikintu cyakoze n'ubusambanyi murebe ndibuka rimwe hantu hamwe twabaga ibutare ndibuka abantu twanywaga inzoga muzi ko bagaza basambana tuhagararanye gushya jewe mpagaza aho ngaho akabareba ico nico kintu ndigeze nkoza habe no mu pagani habe n'akabare gacuza nk'umukobwa sinakajagamo tija ivyo ntibishoboka kandi ntibyabaga ari ukundi kugira sinzi ukuntu gusa nagiraga gakanga muraho neza asifiwe amen ariko inzoga kurwana guteranya abantu kuvuga ngo mbone habaye intambara bene ivyo ngivyo kuvuga ngo ngire ukuntu ibintu bigira bene ivyo byo gushusha ibintu cyangwa gushaka amayeri yo kunywa inzoga bene ivyo ni ivyo
kuko jewe akabare twajagamwo tukasoza tutagwanye numvaga tutagize kandi nagaza nama nshaka uburyo bwose abantu gusa turwana fatukubitane gusa bitane ukungira inkovu zimwe zinkoni zo mu nzoka hari zimwe izoga nyine nuko akwe turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi. niyo mpamvu rero satuje nakubera turabana n'isezerano. Amen. Nimuzamure ikiganza cy'Imana. Numvishije ko wese zamura Yesu granaza nyiribihewe niba usaha Imana yankuye, niba usaha Imana yansuye, niba usaha Imana yansuye ubona ari muri koma Yesu granaza nyirisho tange haleluya. Muzamuri turashima. Hallelujah. Utariki mwana zamuru kwa Imana. Utariki mwana zamuru kwa Imana. Tariki mwana zamuru kwa Imana. Hallelujah. 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 Tangira uranemera tutangiriye ariko Mana we tuzaja mu ijuru, tuzaja mu ijuru utari umunyabya, utagandara mu nzira z'abanyabyaha, utagandara mu nzira z'abanyabyaha. Yesu Amen. numvise ko wese ariko Yesu agwetse cyo wa munsi twari hariya mu karisa hariya kwa ngenganye warafashije usubiye kuvuga numva ko
Amen. Amen. Duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Tugiye kwinjira mu gitaramo gikomeye cyane. tugiye kwinjira mu gitaramo cya kindi citse shila ele uko twinjije igitego kintu Imisozi itararemwa we isi itarabunga uhereye kera kose uruko wahoze. ubukristo nuko ubutekerezaho kwavuga ngo ngiye kuba umukristo cyangwa se ndiwe. Ibrahim aribaza aravuga ngo ariko ahimbazwe Yesu uko nta mana ibaho. Imana rero iramusanga zamuri Imana ishwayo ngiye no kwihuta kugira ngo ndangize. Imana iramusanga ikoleke sapa ya kambo. Hallelujah. Ikekolale ngo imare imuhamagara mu ijwi iramubwira ngo Abraham. Abraham yumva ijwi rimuhamagaye ngo Abraham, ariko ngo amari yumva ijwi rimuhamagaye ritandukanye n'andi majwi yose y'abantu. Aravuga ngo ese ijwi numvise ngo ko ritandukanye n'andi majwi ngo amare yamargitaba ngo amare kuryitaba ngo karame ahimbaza. Amen. Imana yamubwira ngo ahimba niwe mpamagara ube tayari. Abraham karame itaba cyane witabe cyane itaba cyane. Abraham noneho mwumva uko Imana yamubwiye. Amen. Imana yamubwira ngo soka uve muri Uriya Bakarudaya. Jilele far de temperia she la bruma ankribasi za Hallelujah. soka uve muri Uriya Bakarudaya. Mu yandi magambo soka uve muri bene wanyu, soka uve mu gihugu cyanyu, soka uve mu muryango wa so. Ico gihe kugira ngo usoke muri Shinari Babeli mu Bakarudaya aho ngaho kugira ngo usoke amateka kugira ngo usoke wikuremo kugira ngo uve mu muryango wagombaga gucibwa. Kandi gucibwa ndibuka na kera tukiri batoya umugabo bagaza bamuca mu muhana akaja kugaruka atanze icira inka bakayibaga mu muhana kandi bagaza bamuca nta muntu bagaza umusuhuza nta muntu bagaza. Gucibwa ni ikintu kibi kibaho. Kuri ya Ibrahim biriya yakoze kuri yaraciwe mu muryango. Niyo mpamvu zamone ubukristo yugize bwinshi no mu muryango bazaba kwanga. Kurya mu yandi magambo nta gucibwa kugihaba kuko leta girahari bo gucase bikagenda bite. Nukuvuga ngo bazaba kwanga gusa ibyo byo mubimenye munabyumve. Habe n'umugore wakijijwe cyane abandi bagore bazaba mwanga. Ibyo byo ntitubivuga cyane kuko gamwese muri bene wacu turaziranye. N'umupasiteri wakijijwe cyane agakizwa cyane nyine akagira abe n'abandi bapasiteri bazaba mwanga. Ariko ibyo ndi mubizi. Habe n'abavuga butumwa iyo uvuga butumwa yagize nyine bizagakizwa cyane nabondi bazaba bamuvuga neza bazaba mwanga kuko bazakunda ibintu byose bibi gicucume bibaho. Ariko uzigukizwa uri umugore ukava amandi bagore cyane abagore n'abazashusha inkuru. Abagore bazaba bamuvuga bakamuvuga bakamuheririya bakamwanga bakamugira gutya ariko kuriya iyo utarangwa ntiwoshobora ubukristo. Timuza ikintu idore iyo abantu bakwanze kiba ari ikimenyetso kigaragaza ko bagutinye. Ariko yaba ibintu byo kumvikana kiba kigaragaza ko bagutinye kuko uzunaga bageramo bagaceceka kandi bose bazabifuza ngo ukandagira mu rugo rwanje. Ariko basoka bakakwanga kuko ico bakwangira ni imyuka ibarimo. Nta muntu asifiwe. Amen. Nushaka intambara zikomeye zazindi z'amabuye uzokizwe cyane. Nushaka kubaho neza utuze uzuryama nta mishugi nta makonyange uzokizwe uzuba mu rusengero ujinga isirimba cyane. Nugara hano hanze utangire gukora utuntu ukora utuntu hano hanze ugenda utereta umuhana wose aho nta kibazo ufitanye n'abantu. Kandi bazama kwita umugabo muri famiye bazama bavuga ngo ariko ngo runaka ngo kamaze ngo yabaye umugabo ngo ndi mukono ku bungu yabaye umugabo. Ariko uzogenda ukizwe neza kandi ubigaragaze kandi ujerekane ukizwe neza uje mu masengesho kandi uvuga ibikurimo.
de tempere mureke mbabwire mutari muzi habe nubwo wowe ufite impano zo gushamburiya sibyo yego sibyo yego habe nubwo wowe ufite impano zo gushamburiya abarozi ariko hanze bakapfa kumenya ko uzi ukora utunyanga tibo gutinya tibazo gutinya muza kujya muba muri inshuti kujya haraho muhuriye dore umuntu abantu bakorera satani batinya ni umuntu umwe gusa ni umuntu ukijijwe yamara yahagarara hano akabivuga nk'uko ameze uwo nguwo uwo habe na nyoka za makwanga azamva mwice mutemi mwiciriyo muraho neza none uko ibi tuzoshobora ibintu by'ubukristo kandi byahereye kera kugeza na none niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira ngo yikorere iki umusaraba we yikorere umusaraba ariko muzi ibintu zatunyuramo muzi ingorane tubamo uko sadwagara hano gusa abantu bakagira ngo none ni tuba mu ngorane jewe kuva nakizo nibwo nagize ntangira umpaka ko nari umusinzi cyo cyose unari umugabo muri famille bene wa wundi kandi gaba kampani jambo bakagira gute bakabigira bene uko nyine gano ariko umunsi nakijije bazabama bahaguruka cyabakama kandi ntibazabura inzira bazabamagira gutya bakera ariko ikiza kishimisha asifiwe duhe Imana icubahiro haleluya kandi ntugatinya intambara zo mu basegege uzotinya intambara zo mu matwari wanyu nizo zikomeye kandi umusinzira ndi umushuri intambara zigira gutya nizabo ngabo abanyabyinshi ako ni badata bukwe nabo nyine bagira uruhare gabo nabo hari ukuntu bazabangeraho n'abasita nabo ni bangira umwe data nabo hari ukuntu bazabagira abo nyine mufitanye amasano bafite ukuri ariko abandi bo kugeraho guteze Biblia ndizivuga adui wako ni wa nyumbani muraho neza amen niyo mpamvu rero iyo ugize amahirwe make ugashaka umugore gito uba wagiye umugore azama kubangata akama gushiraha akama kubwira ngo wewe ntukazuguma kuvuga ibintu wewe uko wewe nawe uriho azama kugira gutya gusa akama kugira uriho ese ukuzumera gute wewe nkagutazi gusa urugo rwiza urugo n'amatungo umuntu azabihabwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza ndazamuhabwa n'Imana kandi yibona natangaye tumona nuzobona umuntu abaye umuvuga butumwa cyangwa abaye umukristo w'umugabo abaye umukristo akagira imyaka ari umukristo kurya biza biva mu mbere ni mu mbere kujya biva umugore atagusapotinze mu muhamagaro cyangwa umugabo ngo agusapotinge bavapfuye ese turi kumwe ba yego amen Abraham karame so kuve muri uriya bakarudayi ngo amare Abraham yama yumva ijwi rimubwiye sauti moja iliniuliza wajua nitakufanyia nini kwa ajili yako niliteswa sana ujue kwangu mimi nakupenda none Abraham yamasoka asokana nande yasokanye nande yasokanye n'umugore we yari kumusiga se reba Sara hari umuzane musoke reba Sara asokanye na Sara duhe Imana icubahiro amen Yesu akoye none mwegerane Imana irababwira ngo soka uve mu muryango wanyu no mu gihugu canyu no muri bene wanyu barasohoka ngo basohoke bagisohoka gutya ikintu nababwiye ngo dusenga Imana yande ya Ibrahim ikintu cambere catumye cibanze ngiye kuvuga ibintu bine cibanze catumye iyi Mana ya Ibrahim ariyo tugomba gusenga nuko ibyasezeranijwe byose ari we byasezeranijwe nibyo dufite uyu munsi ni Ibrahim wabisezeranijwe amen
Amen. noneho ngo bamara gusohoka gutya Imana yamivuga ijambo rikomeye ku buzima bw'aba bantu bombi nako ni Ibrahimu yabwiraga yamivuga ngo nguhaye umugisha uyu mugisha rero Imana yahaye Ibrahimu uyu munsi niwo mugisha Imana yaremanye Eden imbere kuko Eden imaze kurema Imana yabwiye Ibrahimu ya Adamu ngo mbahaye umugisha ibaremera Eden uwo mugisha kandi wongeye kuvuga uyu munsi Ibrahimu yasohotse muri uriya kabardayo iravuga ngo nguhaye iki umugisha Ibrahimu yumva ari umugisha ubaye mube kabagenda hubukeye bati umugisha iwe gakarabyumva bati ahubwo si umugisha gusa muzaba umugisha wewe Abraham muzaba umugisha ariko yaba ari nkanje wari kwakubwira ukintu ari kwerekana uko amangiraje kuko iyo nivugo ikomeye cyane uzaba umugisha yego noneho irasura ububwira icya gatatu iramubwira ngo mu rubyaro rwawe ruzagira umugisha amen kera ariko arabyimba wewe uhagarara se kera karumva urugendo rwakomeje icakane iramubwira ngo uzakuvuma nzagira gute nzamuvuma akuwombwira gutyo hombwira gutyo nogira gute norara nkweto uzomvuma naje Imana izizogira gute ariko iryo sezerano turarifite yego iramubwira ngo uzaguhesha umugisha naje nzagira gute zawo mwumva ijambo yamubwiye ajyanyuma ari naryo rya Yesu Kristo iramubwira ngo urubyaro abantu bose ku isi yose abantu bose ku isi yose yego abantu bose bo mu isi bazahabwa umugisha muri wewe yego uko kera Yesu Kristo aravuzwe amen duhe Imana ishohera yes ahimba amen ngici kintu kimwe gituma duza dusenga Imana ya Ibrahimu nuko imigisha yose twayiherewe muri Ibrahimu ariko inyuze muri Kristo Yesu nyuze muri Kristo Yesu uko Yesu aravuzwe nuko ntabitinzeho iyi ni kintu kimwe Ibrahimu yatsinze Imana nayo yamivuga ngo sha neza turashorana nawe ndebe cyakabiri barakomeje urugendo bagiyiriya Harani barakomeje ngo bagaririye mukomeze mugenda gende bukeya ariko ko mutamufatana ufata umuntu Sara mugore wanje nkunda cyane ngo bagaririye Ibrahimu yari amaze kugira imyaka lekila kosokolokolba yari amaze kugira imyaka 75 uyu afite imyaka 65 uyu yararusha imyaka 10 ngo bamare bamavuga ati wa mugabo we nawe mugore dusenga Imana iduhaye akana uko twebwe tudafite akana dusenga Imana tugira akana kamwe bariko basengera icifuzo cy'akana kamwe ngo kamasaziro kugira ngo bazabone nabo ko jibura nabo bagire bamabijire huduma barasenzega rero igihe bari mu yagafega kire bariko basenga Imana rero ihamagaye nde Abraham Sara ntiyavuganye n'Imana ihamagaye nde Abraham karame va mu ihema ngo inone ase uyu mugore musige umugore musige arash bati Abraham ariko Imana ntiyavuganaga n'Imana gukimbona nkubone ni mwijwi guko twako turabikora physical ariko byo byari ijwi Imana yamubwira ngo niko Abraham karame ikibazo ufite niki undi ati ikibazo dufite ko turasengera akana Imana nguje kumusubiza imuha ikizamini ni test kuko Kristo ni test siko bimeze yego iramubwira ngo rarama ngo imara Imana si yaremye inyenyeri irazizuminga zose irazizana hafi iramubwira ngo nazibare Ibrahimu yakubita gutya murabizi inyenyeri zikamunyuranamo bati simbishoboye baturazi neza kurabona bimeze gutati umubare ntushoboka Imana ngo imara ramubwira ko murasengera akana kamwe ko yereke dore uko uruja rwa ruzangana n'inyenyeri yo ako ni gitangaza Ibrahimu yamavuga ngo ndabyize amen ita amini badonita amini badonita amini ukinifanya badonita amini hata usiyafanye hayo yote badonita amini hata
nitaamini hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini, 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 bado nitaamini, 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 bado nitaamini, nitaamini, bado nitaamini. Haleluya! ariko wo kwizera ngo uzagira abana bangana n'inyenyeri zo ku njuru uri kusengera akana kamwe imana yamivuga ngo kubera uko wibyizeye duhe imana icubahiro. Hallelujah. kubera uko ubyizeye Amen. kubera uko ubyizeye imana yamimubwira ngo biguhaniye no gukiranuka. Amen. ubundi ntidukiranuka kubw'imirimo dukiranuka kubwo kwizera. duhe imana icubahiro. Hallelujah. nitaamini bado nitaamini, nitaamini, bado nitaamini, nitaamini, bado ahimbazwa Yesu. Amen. ahimbazwa Yesu. Ahimidiwe Yesu Kristo. aka kabiri turatarama kandi so dutarama abantu babona ibisubizo byabo kuko ngiye kugera ahantu mushaka naho dukeneye kuko turabana ba Ibrahim. ahimbazwa Yesu. Ahimidiwe Yesu. umuntu wese afite uburenganzira bwo kwaka icyo ashaka Amen. kuko ari umwana wa Ibrahim. zamuri manishoye. Amen. nahimbazwa Yesu. Amen. kwizera ariko kwizera ni kwiza yemewe Cyane. ni wizera urabona igitangaza cy'Imana. Hallelujah. nitaamini bado nitaamini, nitaamini bado nitaamini, bado dusenga Imana ya Ibrahim. Yego. ahimbazwa Yesu. Ahimidiwe Yesu Amen. Kristo. noneho araza bibwira Sara mwegere araza bibwira Sara iramubwira ngo Imana yambwiye ngo tuzogira abangana n'inyenyeri. Sara ahita bipinga ahita amubwira ati wa mugabo we murabiza abadamu yaguhinyuye azamagira ukirupanda kama baratuye ngo bamare kugera iyo umugore abwiye umugabo ati wa mugabo umeze gute ese babana Imana yakubwiye bari hehe ese waretse nkagushingira umukobwa tubana mu nzu w'umukozi. Ibrahim kebara sinababwiye ngo umugore cyashaka nico kiza kiba Cyane. Yego. kera Ibrahim baremeye bamushingira umukozi baba bajaye ka Ishimayeli ni gitangaza hano hanze kaba karavutse ngo kavuke niko kazanye ibibazo mu rugo. Sara ati none gitangaza Hagari yamamusuzugura bimwe bitabaho abaramwangaje aramwirukanye. nyuma yaho rero niyo kandi Imana yahamagaye Abraham. Karame. Gwino hano nyuma y'intambara za Hagari na Sara nico gihe yamuhamagaye Yego. mu myaka 90 irenga ya Ibrahimu na Sara ruko nguko. Ngimara ramubwira ngo eloketa sapaki ya pongera. Pandela mosela. Ngimara ramubwira ngo sinzongera gushorana nawe ucitwa Sara Abraham. Ngiye kuguhindurira izina. Yamubwira ngo uyu munsi wano ntuciswe Abraham ahubwo baye Abraham bisobanura iki? Sekuruza w'amahanga. Sekuruza w'amahanga.
karame imana igatangira kumuhamagara sekuruza w'amahanga karame imana none iratangira avuga ngo uyu muntu ugejeje imyaka n'umugore we agejeje iriya myaka karemera ngo azaba sekuruza w'amahanga. Imana iramubwira ngo kubera iyo mpamvu wizeye kuri sekuruza w'amahanga uzakomwokwamo n'amahanga iryo zina kuko izina niwo muntu izina rya mari hinduka noneho ngo amari Imana imubwira ngo genda n'umugore wawe ntusubire kumwita Sara ukundi wamumwita Sara. Uwo munsi Sara kuvurwa rugendo bagendanye imyaka myinshi Sara uwo munsi niwo munsi nawe yizeye amaze ngo aragenda Abraham amaze kwitwa Abraham aragenda. Murabiza abagabo bakera bagaza bikoroza bagiye kugera nko ku nzu hamagara Sara ariko nawe nuje kwitaba urumva wama witaba ngo karame mutware wanje kera yitabye ko sekuruza nyirakuruza wiki nyirakuruza w'amahanga kandi zina kurya niwo muntu nga mwamagare neza Sara karame mutware wanje itabe neza Sara karame mutware wanje noneho Imana ishimwe kuko waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. 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 Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Biri zitubwira ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Sara abashishwa gusama inda ngo nubwo yaracuze ngo ndetse ngo wari umeze nk'indumbi ngo komoswe mu namahanga yose. Hallelujah. Buriya Sara yaramaze gupfa kabiri mu nda imyaka 90. Yego. Niwe wakomoswe mu namahanga yose. Ubu mwese mubona hano mwese mubona twica hanga dutaramye hano turi inyenyeri za Sara za zindi Ibrahim Imana yamweretse. Hallelujah. Mwese muri inyenyeri za Sara za muri Imana cyubahe. Abaratwite ivyo tubireke biza binkerereza gutwita kwa Sara kuza kunkerereza aratwita arabyara ngo abyare nawe aratangara umwana arakura imyaka 90 umwana arakura ngo amare gukura rero imyaka 12. Iyo niyo teste ya nyuma impamvu sa dusenga Imana ya Ibrahim nuko Ibrahim yemeye kujana umwana we kuja Imana yamihindura ibintu murebe kundu bashuranye n'ukuntu yamuha amasezerano umwana aravuka ngo imara Imana iramubwira ngo uyu mwana ageneje kumunyicira kuri Moriya. Nta bindi igitaramo kiba kirahindutse habaye ikindi gitaramo gendeje kwica uwo mwana ukunda kandi Imana ikazimusonga ikazimubwira ngo gendeje kwica umwana ukunda. Mwumve ye mu Kristo ubu ngubu buragoye gendeje kunyicira uwo mwana ukunda ugendeje kumwica kandi umwici umutambi igitambo kandi igitambo Imana yari mubwiye ni igitambo cyoswa kwari gutema agacoca buri kantu kose yamara gatwika gatahana ivu kandi yamara kugera iyo yagiye mu rugo iri yakurugo agahamagara Sara n'abandi bose muri quartier akababwira ngo ngiki gitambo natanje uyu nisa kivuga akaguma karigira gutya. Urumva bene uwo muntu muzamona bene uko bintu byoho duhimana cywayo Yesu Kristo ahimbazwe Yesu. Amen. Ibrahim ati nibitangaza birabasha uko umwana niko kora aho habaye discussion ndende kugeza igihe Ibrahim yamaramaje tugomba kumaramaza mu buzima bwa Kristo tugomba kumaramaza Bibiliya iravuga mutanga imibiri yanyu bigira gute ibitabo bizima uko niko kwikorera kwanyu gukwiriye kandi ngo ntimubwira gute ntimwishushanya na tugomba gutanga imibiri yacu ikaba ibitambo tugasenga tukongera kandi tugasenga tukongera kandi tukavunika kuko umurimo w'Imana uravuna bimwe bitabaho ko turatamba ibitambo. Yego. Aramushoreramo aramujana ariko Ibrahim n'igita wagera ahantu yamavuga ngo ari ku Imana imbwiye ngo njana y'umwana Imana yari mijuru n'isi Imana yansezeranje umwana none nkaba mubonye none iramwe ngo nje kumwica ese y'Imana ni gute kuteye ngo imarireba n'urukundo areba urukundo akunda Isake areba n'urukundo rw'Imana ngo amara bishira ku munzani mu kwizera ngo amara avuga ngo reka ndebe igiteruka ndagisiga iki iremera nico nshorana naco ngo akubita ku munzani wo kwizera ubundi hari ibintu uzureba gutya ukareba ibintu gutya hari umuntu umwe wigeze kumpa amafaranga menshi wigeze kumpamagara ahantu
kandi kubivuga cyane kubera ko ari kuri kamera ariko arampamagara arambwira ngo arankeneye ati kandi wihute duhurira aha hantu ndagenda ngo amare gushikara ampa amafaranga kandi yari amadolari arambwira ati aya mafaranga nayo kugira ngo uzankorere iki kintu kandi nticare nkakibi cyane ariko nyine uburyo yakimbwiyemo n'ukuntu yamyanzanira amafaranga mbere amafaranga nabwira ngo nta mafaranga yabintwara sintwara amafaranga uwo mugabo yarababaye ngo amaravuga ngo ariko kuranga amafaranga mpaye nguha ni ifaranga ganyine zitari nkeya kandi nyine z'amadolari z'amadolari ariko narapimye gutya ngo nkubite gutya ngo ndeye ndavuga atahantu hari umutego uzani gutya namukubita gutya gitaramo namanumva igitaramo kindi ngo kiraremereye namanumva amafaranga arategetse namashora n'igitaramo amafaranga arategetse bimwe uzukubita ku munzani gutya amen amen Dios haleluya amen Ibrahim ngo kubita ku munzani Imana remera Isaka arateruka namwishe birarangiye aramujana kujya Imana ishaka kwibonera igitambo kugira ngo tugere ku masezerano yuzuri aramujana neza Isake amugeza ku gitambo no ku bicaniro aramufasha aramuhambira amushira ku mazabaho arangije rero afata inkota ishiraha avuga ngo ni murebe umugabo udukunda uriya mugabo aradukunda marayika namanuka aje kufatira nkota ntikore kuri uya mwana habaye igitaramo kimwe gidasanzwe ikalolololololo katika nchi ya Beersheba ya zamani ali no 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 marayika aramanuka aravuga ngo Abrahamu we karame gukoza inkota kuri uwo mwana wawe ngo mwijuru twamenye kudukunda yego rorera amaze Ibrahim inkota ari gifashanga kandi harasigaye gusa kumuca murimo arangije rero Abraham arahindukira ngo ahindukire gutya abona imfizi y'intama igeze kumubona mushusho y'imfizi y'intama reka turekera aho ngaho tutatinda hanyuma rero Abrahamu atema ya migozi yarifashe umwana amukuraho baje kuzitura ya mfizi y'intama yarifashwe mu biti uriya ni Yesu wari gufashwe nibi Hallelujah. nahimbazwe Yesu amen arazana ya mfizi y'intama igira huriye Abrahamu rero atahana n'umwana wiwe batashe kuri uyu munsi batashe Ibrahim kuri niwo munsi yatahanye itorero yari tahanye gutya yamye ari tahana gutya mu maboko biranditse mu hariya mu itangiriro igice cya 22 Imana yaramubwiye ngo umva Ibrahim ngo kubera kuko wankunze urukundo ngo niyo mpamvu ngo uruja ruzakomoka muri uyu mwana Isake muri Isake ngo ruzahindura ababisha barwo guhindura ababisha barwo mu Kinyarwanda nyine ntibiza bivugika neza mbese rutateka nyara donc ruzagira imbaraga uko bavuze Dawudi bavuze na Yesu Kristo timuzi ko Yesu Kristo ari mwene Dawudi yego uko bavuze Dawudi bavuze na Yesu amen ahimbazwe Yesu Yesu Kristo ahimidiwe mpamvu sa dusenga Imana ya Ibrahim nuko yujuje amasezerano yose ariko Bibiliya bivuga ngo isezerano ngo yari sezeranije Ibrahim ngo irigira indahiro kuri Isake ngo irikomereza kuri Yakobo umuryango wa Ibrahim ari wo wa Isake kandi umenye ko Ibrahim atari umunyesiraheli Ibrahim si umunyesiraheli ahubwo umunyesiraheli Israheli ni Yakobo n'abana biwe muri rwa ruja rwa Ibrahim ruza kwisanga ruri mu giputa ngo ruje kuhava kuri Imana ishaka gutegura itorero mu bibazo no mu bikwazo Imana zitegura itorero rya mu bikwazo umuntu yafinyanze wa mbere wabakuye mu giputa si Mose umunsi Mose amanuka n'imbaraga Imana yamubwiye iki Imana yamubwiye gutegura ico ca gatatu muri kuva amen ahimbazwe Yesu amen hala ole wiya ngwaya angiya koyo kusangaya Imana yamubwiye iki Imana yamubwiye iki mugira ucaka umuriro muri shaguru ucaka umuriro muri shaguru ucaka umuriro Imana yamubwiye gute Imana yaramwibwiye Imana gusa yaramwibwiye gusa Imana yaramubwiye mwumva Imana ko yamubwiye yigeze simugura amagambo maremare yaramubwiye ngo ndi Imana yaso ndi Imana ya Ibrahim yamaryama hasi bati Imana niyo tuzi twese ko ari Imana y'imbaraga yamamenya ko Imana baza basenga iwabo bafite amasezerano ko ari Imana ya Ibrahim naho yakuye imbaraga yamamanuka aje kubakura mu giputa ico yarazi nikimwe identité afite muri we nuko amanukanye imbaraga zo kwa Ibrahim amen
ahimbazwe Yesu Amen. ahimbazwe Yesu Ahimidiwe Yesu. ikimenyetso kibibereka nuko yamaze kumubwira ngo ndi Imana ya Ibrahimu ndi Imana ya Isaka ndi Imana ya Yakobo ngo amara yamarambarara yamayikubita hasi yamavuga ngo amaso yanje abonye Imana niko cyagitumye avuga ngo abonye Imana nuko yari mubwiye izina ryiwe Imana dusenga ni Imana yande Ya Ibrahimu. ngo amare rero bagiye mu giputa arahabakuye ahabakurisha ibimenyetso bikomeye by'Imana bya Yesu Kristo baragiye no mu butayu baragiye barakomesha igihe bagaragira isezerano rishaka kugira inkomyi zabere hehe igihe c'abami ntimuzi ko Dawudi yubatse kanisa na Salomo bararyubaka bararyuzuza ibintu birashika nyuma ya Dawudi rero hama hagoboka umwami witwa nde Ahabu yamazana Yezebeli umugore yamasenye itorero bamagira ibishika abanyesirayeli bamatanga kuramya Imana no kuyisenga no kuyubaha no kuyikorera n'imihango yose ibaho ikintu cyabakuyemo niki nizihe mbaraga zabakuyemo si umugabo witwa Eliya baje ku musozi hehe Karumeli nyuma imbaraga Eliya yakoresheje nizihe nisengesho yasenze kuba hanuzi bava yahe basenze amasaha 5 kuva saa 3 kugeza saa 9 bariko basenga bariko bagura bagira gute bambira gute birananirana basenga amasaha 5 Eliya we yasenze amasaha ngaha Eliya yasenze amasegonda 45 yaravuze gusa ngo Mana ya Ibrahimu nico gusa niyo Mana izimana umuriro nimuzamura amaboko Hallelujah. Hallelujah. izimana umuriro ndi Imana ya Ibrahimu Imana ya Ibrahimu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo uyu munsi ngo bimenyekane ko ari we Mana mu yandi magambo bimenyekane ko ari wewe ya Mana dore ya Mana bavugaga dore duhanze amaso Mana ya Ibrahimu Mana dusenga ni Mana ya Ibrahimu duhe Imana ishobora yembe ese ko ngiye kubakunda nitaamini Yo, bado nitaaminiwe. Nitaamini. Mana yanje wewe. bado nitaamini. Ai, nitaaminiwe. Nitaamini. Bado nitaamini. Hallelujah. umuriro wese umanuka Amen. Imana ya Eliya bose base bavuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana ahimbazwe Yesu Amen. gusa yaravuze ngo Imana ya Ibrahimu ahimbazwe umwami Yesu Hallelujah. Yesu Kristo araza igihe yavukiye amasezerano mureke mbabwire Yesu Kristo amaze kuza niwe wagendaga avuga gusa Imana ya Ibrahimu mureke mbabwire ahantu ngahangahe yavuze Imana ya Ibrahimu babwire gusa hatatu nuvuga henshi ariko mvuge hatatu umunsi wa mbere za muri Imana ishohera Amen. ahimbazwe Amen. abageze mu rusengero nahimbazwe Yesu duhe Imana ishohera kandi Amen. amen Amen. amen Amen. ngo agere mu rusengero gutya Yesu yageraga mu rusengero yari yarabaye rabi metre ariko aba metre mwigisha ariko kandi atari umufarisayo kuko abafarisayo nibo babitwaga ba rabi Yesu we kubera ubwenge yari afite no kuvuga n'ibiganiro yakoraga bamamwita iryo zina kandi atarabatijwe kuko wari witwaga rabi mwigisha yabatizwaga imibatizo 4 nico cyatumye Nikodemu amusanga nijoro kuko Yesu we yaramaze kubatizwa umubatizo umwe naho Nikodemu 4 ni nka general ashanze kaporari nico cyatumye agenda nijoro kugira ngo ataje kugisha inama kaporari noneho ngo amare rero Yesu yinjiye mu rusengero iwe yinjiraga mu rusengero gutya iwe ntakore nk'imihango hari igitabo ngo agisome ngo yamavuga gusa historia gusa kire gutya Yesu we yinjiraga mu rusengero gutya yicara bamuheza umuzingo w'igitabo kera akaba yeregeye ikibazo ari bukemuri ariko kijanye n'igisubizo cisi ngo amara umunsi umwe yinjira mu rusengero ngo baravuga ngo mwigisha ngo nagenda asome igitabo cyabaga giteretse hariya mu isinagogi ngo amare rero mbere kugira ngo asome ahimbazwe Yesu umunsi wa mbere yatanze itangazo yarahagurutse gusanga kubite gutya kandi yamaregera muri Yesaya 61 yamuvuga ngo mwese abarusha n'abaremerewe ngo muze munsange Mwuka w'Imana. Mwuka w'Iteka ari kuri nje yansiza amavuta kugira ngo ngirize abakene ubutumwa bwiza aho twareke aho nashakaga naha Yesu ngwazi uwo munsi rero yamabona umugore urwaye imyaka 18 uhetanye umugongo uzugenda gutyo ngo amare yamavuga Yesu se yokora amateraniro hakiri umuntu abadayimoni bishe yamavuga ngo mada ngwino hano azamuka hano arazamuka ngo azamuke igitangaza ca makiyo ngo aze gutya agizetya ngo agera Yesu akora igitangaza ahimbazwe Yesu Amen. ku gice cya 13 umurongo wa 13 haravuga ngo Yesu amurambika ikiganza ngo amurambike ikiganza gutya ngo uwo mwanya yamagororoka
none abafarisayo bamba barakara ngo niki gitumye akiza umuntu mu munsi w'isabato. Yesu yabasubiza gusha ijambo rimwe, yarababwiye ngo uyu nawe ngo ni umukobwa wa Ibrahimu. Afite uburenganzira bwo gukira kuko icyanzanye ni isezerano rya Ibrahimu. Amen. Ni isezerano Imana yasezeranije nde? Ibrahim. Duhe Imana ishobora cyane. Amen. Ntubona uko nguko wicaye ahangaha ufite uburenganzira bwo gukira. Ufite uburenganzira bwo gukira. Amen. Kuko uri umwana w'amasezerano. Ahimbazwe Yesu. Amen. Ati bose ntibanyaceceka. Undi munsi nahimbazwe Yesu. Amen. Undi munsi rero bamubaza ibibazo. Bati niko batese bati umuntu abafarisayo bari bazi kubaza batese uyu muntu bati umuntu washatse bati agafusha umugore ati nyuma muri umunawe akamushaka akamuhungura undi akaza nawe ati bakaba barindwa atese mu bwami bw'Imana batezaba uwandi. Yesu yamabwira ngo babafumwe ngo ndimurakamenya uko bimeze. Yamababwira ngo se ngo ntimwibuke ico Imana yavuganye na sogokuza wanyu ngo mugire ushaka umuriro. Uwo si Mose. Yamubwira ngo se yavuganye n'Imana gute? Yavuganye na Mose yavuganye n'Imana gute? Nise kandi gabi bumvaga Mose ari we ari ugomba kuvugwa. Batese Imana yamubwiye iki muri shaka ushaka umuriro? Bati ntiyamubwiye ngo Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Batese buriya yamubwiraga iki? Ico bavuganaga wa munsi kuki? Ico Imana yamubwiraga wa munsi. Iryo jambo rivuga ngo Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo bisobanura kuzuka. Amen. Amen. Nizo mbaraga dukorera. Undi munsi rero Yesu Kristo anyura hehe? Yesu Kristo anyura i Yeriko. Ngo agari Yeriko Zakayo yamagira gutya yamasha kumusanga murabizi history ya Zakayo. Yabayuriye igiti abaramureje ati ruruka wewe. Bati uyu munsi ndarari wawe. Baragiye ni wiwe ngo bagariwe. Yesu agira gutya. Yesu nyine agumeza gukora imirimo aho Zakayo nawe aragize nuko ngo arangize arasohoka. Ngo aje gusohoka Yesu atanga itangazo. Kandi Zakayo gahera umufarisayo nako yari umukorosha w'ikoro umuntu w'umpagani ukomeye ngo amare yamavuga ngo uyu munsi ngo agakiza gatashi wawe ngo kuko nawe ngo uri umwana wa Ibrahimu. Yego. Amen. Amen. Mwumve rero mbabwire nsosa muri abana ba Ibrahimu mukomoka kuri Ibrahimu tubiheshejwe nande? Yesu Kristo. Tubiheshejwe na Kristo. Yego. Nukuvuga ngo Kristo icyo yadukoreye mu buzima bwacu yatwinjije mu masezerano. Aya masezerano rero nayo kwishimira iteka ryose. Dufite uburenganzira bwo kubaho, dufite uburenganzira bwo gutunga, dufite uburenganzira bwo kugira amafaranga, dufite uburenganzira bwo gukira indwara, dufite uburenganzira. Niyo mpamvu nubona ko turasengera mu rwayi karakira kuri nta handi biva mu masezerano twahawe. Yesu Kristo. Murabizi ko abanyesirayeli baba barahawe imbaraga zo mu bumana zose. Natwe twazijemo. Yesu Kristo ni wazutuzaniye. Bibiliya iravuga gute? Ahimbazwe Yesu. Ahimbazwe Yesu. Amen. Ngo nubwo abanyesirayeli banze Imana Yego. ngo bigatuma Imana ihindukira abanyamahanga ngo ariko barashayifite gikundiro. Abanyesirayeli barashayifite gikundiro. Mwumve mbabwire. Amen. Bibiliya iravuga ngo dufite Imana imwe ngo tukagira n'umuhuza umwe. Ngo ari we Yesu Kristo. Turashima Imana. Wayiririmbye ndirimbo ivuga ngo turashima Imana ko twavuke ku ngoma y'umwami wacu Yesu. Ngo iyo tuvuka ku ngoma ya Satani ngo none tuba twihebye. Ngo Yesu tugire gute? Tumukunde cyane. Imbaraga dufite ni imbaraga z'amasezerano. Tizivuguruzwa, tizihakanirwa, ntawo zivuguruza na rimwe. Zifite inkomoko, zifite aho ziva. Twinjijwe mu muryango, twinjijwe mu rugo, twinjijwe mu bandi, asimbazwe Yesu. Tituvumika. Abanyesirayeli bagarira kubavuma kwa Balamu na Baraki. Ariko zamuri barishwaye. Amen. Ahimbazwe Yesu. Amen. Ninde wavumu w'Imana itagize gute? Ninde warakara w'Imana itagize gute? Awe. N'uyu munsi wa none kubera Yesu Kristo nta muntu ufite ubasha bwo kutuvuma kuko turabana bande? Babra. Turabana b'amasezerano. Icubahiro cacu n'amateka yacu n'ubuzima bwo bw'Kristo. Ishema tugendana, agaciro tugendana. Zamuri barishwaye. Hallelujah. Amen. Amen. Kuko dufite iyo dukomoka. Turabana umva mbabwire. Tukibarwa no mu miryango. Ntabwo tukibarwa ko turabasize. Cyangwa turabasitana abantu. No. Ubu turabana bike? Imana. Bibiliya iravuga gute? Biravuga ngo yaje mu ngo abende bagira gute? Tibamwemera. Ngo bamwemeye bose yagize gute? Yabahishije Ko kwitwa abana bike? Imana. Kandi ngo abo ngabo ntibajawe n'ubushake bw'umugabo. Ngo ahubwo bajawe niki? N'Imana. Nukuvuga ngo uyu munsi wa none
abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana we abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana we abayoborwa turabana b'Imana we abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana we abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana abayoborwa n'umwuka nibo bana turabana b'Imana bana b'Imana turabana b'Imana bana b'Imana turabana b'Imana turabana bana b'Imana turabana b'Imana turabana b'Imana bana b'Imana turabana b'Imana nukuri turabana amina we bana b'Imana aho hayi turabana b'Imana hayi duwatoto watoto wa Mungu bana we watoto wa Mungu duwatoto watoto wa Mungu duwatoto watoto wa Mungu bana b'Imana turabana b'Imana aho turabana b'Imana bana b'Imana turabana b'Imana aho nyine wari ugeze aho tugiye kubyina komeza tugiye kubyinira Yesu ahimbazwe Yesu ahimidiwe Yesu. ikibazo ufite ukibwira ngo ndi umwana wa Ibrahim ndi umwana w'amasezerano duhe Imana icyubahiro cyane ahimbazwe Yesu amen umunsi namenye iri jambo nagize ko ubundi iri jambo rigwa confidence idasanzwe ikibazo cyose kiraza ukagikemuza buriya satani muzi kwizigira satani zigucisha bugufi ikakwereka ko nta curico ariko iyo wamenye ibanga ukayibwira ngo ndi umwana wa Ibrahim urera Yesu. duhe Imana icyubahiro Urera mukozi. Haleluya. Ahimidiwe Yesu. turi abana b'Imana tubikuye mu masezerano ya Yesu Kristo Yesu. twinjiye mu rushara nahimbazwe Yesu Ahimidiwe Yesu. none rero ikibazo ufite nahimbazwe Yesu Ahimidiwe. hari mperutse kuja gukora ikizamini ahantu kandi numvaga kigoye none nja kugikora ngo mari mu gitondo iri jambo ndarisoma nama mvuga ngo ndi umwana wa Ibrahim kandi abanyeshuri twari ko twigana ni mu kwezi kwashize ko hirya abanyeshuri twiganaga nama mbabwira ngo jewe kandi bo ntibasenga ndababwira ngo jewe ndi umwana wa Ibrahim kandi nije mukuru ganije wari mukuru mu ishuri abandi bose n'abana batoya nyine bato bana n'abakobwa bahungu bato ngo mare ndagenda mu kizamini none ngo mare gushika mushike nyine bazana nyine ikizamini ku imashine tazi no kugira nyine kaza mbwira mfunguriraga ngaho ngirira fungurira ngiri nuko noneho inza no gukora iminota yanje ishatse nko kugira akwebe nikitangaza iyo nagiye natsinze kandi mu byukuri mutekereze nizi bizamini nizi bibazo 400 bagomba kuduha ibizamini 20 turakubita gutya nama nkubita gutya nagutawucya kandi kugira ngo utsinde nuko kuri 20 ugira 12 nugira 11 urabutsinzwe amaze ndagikubita akwe kandi nije watangiye nyuma nije watangiye warangije mbere namye ngira gutya namangira nti aranambaza umupolisi atese urarangije ati muze urarangije nukurangiza se ati ngozi gitangaza araza ngo kandi kuri machine gutya gitanga ati felicitation none bukeye gasubira muri rya shuri nari ndimo ndabwira ati kera dore nimurebe hano ati Imana usenga ati wayitubwiye natwe Hallelujah
ako ni gato mbabwiye ako ni bene aka gatoya duhimana icubahiro yemwe zamura icubahiro cy'Imana zamura icubahiro cy'Imana Amen. uyu munsi Imana iguhindurira amateka kuko ufite uburenganzira ufite uburenganzira bwo gusaba icyo ushaka nahimbazwa Yesu Amen. Amen. nahimbazwa Yesu Amen. Amen. kangola ke Very amazing. kangola ko tagaya Ahimidiwe Yesu Kristo. ko ushobora kugera ku murwayi Onde na ukamubwira bari. ngo namenye uwo ndiwe Evaride lanko. na kera namaze kumenya uwo ndiwe namaze kumenya inkomoko yawe Bilonga mwanga. Epondolation ni bari ya kota la ritivi. to nishira muri nani ndi tukatira mu ndirimbo gusa murangira namaze kumenya uwo maze kumenya uwo ndiwe mwami Imana yacu Nahisemo bitango gukorera. haba ku manywa nijoro Mundambara data. data mu mvura ndetse no mu mwijima we. mbabwire habe n'umukobwa ukene umukobwa muri umwana wa Ibrahim nta masikire nta femi De bonda. Sivere de la. twese turabana ba Ibrahim ushobora kuvuga ngo jewe ni umukobwa wa Ibrahim ndashaka iki ndifuza no kugira asifiwe Amen. Arumva kubwira yaje nyina ururimi rusha gutya ati umugabo jewe abahungu bananiye ariko arira mwereka gusukunda ari umukobwa wa Ibrahim amazagira confidence ngo mara namubwira ati mbwira umuhungu ushaka ukomeza mbwira gusaba umuhungu ushaka umbwira uko asa ni form ushaka witonde yamambwira ngo ndashaka umeze gutya ndashaka umeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya uko kera n'umwana wa Ibrahim kuba mu masezerano Imana izidukirisha icyo nico nzagukirija kuko wambereye inkora mutima icyo nico nzagukiriza Imana idukirisha isezerano icyo yasezeranye natwe icyo nico Imana igira gute cyagira umuntu uzose kugufobya no kugushira hasi ahubwo wewe satani ntakakusane ngo agufobje gushukite hasi aguhindura ivu iyo umuntu yigiza agatebeza yoriki ahubwo ugomba kumenya kuri uwo hejuru utari uwo hasi ahimbazwa Yesu ukamenya kuri umwana wa Ibrahim ntagira umuntu uzoza gusuzugura hano hasi za wambara umwenda wawe uberwe ambara igitenge cyawe usohoka ukenyere neza ugende neza ufite confidence uri umukobwa wande ambara ikoti ryawe n'ishati yawe hari cyumweru duherutse kugira ikigasho duherutse kugira icyumweru twarase gucya ahantu nariko mbiriza nuko yamavuga ngo ico cyumweru cyose twambare neza kwanje twambara amakoti kubera ku munsi wa gatanu nari mbwirije kugeza kundi wa gatanu ndagaruka kubwiriza amakoti n'abadamu ibitenge bya bindi byiza tumwe ko twambara imyenda myiza gusa ku cyumweru cyangwa mu bukwe no twariko twambara uko ke gusa ngo nuko turabana ba Ibrahim abantu baza iyo arikuze kukubona ku wambere wambaye karuvati utavuye mu bukwe no mu materaniro wamye kubitamwe n'ikoti bene ryari ry'ikibabi turaba n'umwana wande buriya hari ibintu bizabitwika bazimu hari ibintu bizabitwika bazimu ukwejo ngo kujuka wambaye neza ikoti neza gutya butagiye mu gitara mutagiye ukabazimu nk'abatanu bosha Yes. abazimu nk'abatanu bosha Yes. hari ibintu bisaba gutwika bazimu ukumva uriwe ukumva uri runaka kumva gusuri runaka kumva gusuburiwe zamuri Imana icubahiro ahimbazwe Yesu ahimbazwe Yesu ahimbazwe Yesu turanga rero